Kublai pi barok na kaliang kedurdasan kan berselong pedang subhai pi syakani ketup kubur mentaka janmiat syaban paj kubur berbenia ini pecuai kimat berkongsan. Lada barok ki yat baik yat renti nginyi kendu ya kinong Kashmir klem ki yang suloi ong uhe ketnat sipai ubipen rawat. La penjunsur ya kajing perking hajamu bat Kashmir hadian kajing rakhia ya ke id ha kajing suk jingsan. Rai ke komiti jong kayeng darbar tauan halo ke Mariang ban plia biang ya ke skul Jawahar Novodaya Vidyalaya ke badan hamau pelang. Bat layok kurup ya udrok ubasyong dor hadu saw poin san kelur tingka na mau ringkeneng kem ki pulit ya arngut ke badan keti kentup ya ukena. Kikubo babnya Army Chief General Ubipen Rawat Ulaong Balada Kinong Shun ki kuwa ban perking ya ke LOC kata kadai kemon ke jongki. Abakren skila apatai kubor hadien ke jingelang hanong ba Delhi uneu he ketenat sipai Army Ulaong ba manla keri ke pentrai kam ya kilat kilenti banyada bat ngimdei ban kuslai tan ya kata. Halo ke jinglong jingman ha Kashmir Ulaong ba sipai Army ke India ki kuwa biang ya ke ju ke jingelong parlok bat banyak kemen bat kibriu kumba julong ha kisnam ka kandai spa nyopo ka kandai spa prapo. Ulaong syuk-syuk bagi sipai Army bala pha syakini gitan ki juya kendu ya ki pat ba klem ki yang suloi bat lada barok ka ya baik ya renti sipai kin beteng banyak kendu briu klem ki suloi. हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं, किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। हम जनता के साथ रहेंगे, पहले भी रहते थे, बल्कि हमारा जो मेल मिलाप जनता के साथ 70 और 80 के दशक में था, वो आप वहाँ पे जानकारी से जाइए, वहाँ पता करिए किस तरह का हमारा मेल मिलाप था वहाँ के आवाम के साथ। हम उस समय भी वहाँ पे तैनात थे, बड़ी अच्छी तरह से हमारी आवाम के साथ मेल मिलाप हमारा रहता था और उस तरह का मेल मिलाप दोबारा अगर होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय हम बगैर बंदूक के मिलते थे, अगर हम दोबारा बगैर बंदूक के मिल सकते हैं। Principal Secretary Planning Commission ke Jammu ber Kashmir ubadeiru unong lam ketien jong ulat ke Jammu ber Kashmir urohit kansal negesngi uloong baka jinglong jingman hakeleng ketan Kashmir kelawan pai biang syaka jingshongsuk shongsan. Abakren syakila patai kubor hasunagar negesngi ukansal uloong hadien ke jingrakhe ya ke id daka jingshongsuk hakeleng ki benta jong ke Jammu Kashmir bat ladak la penjunsurno ya ke jingperking hakeleng kitan. Agawai pat kaliang ki pulit jong ka Jammu bat Kashmir ki latho syaki bor bapet ya ka social media ban shim khia halo ki jing perking ka jing perpyang iya ki khubor ki bakta ya ka shongsuk shongsan halo ka jinglong jingman ha ka jela. Restrictions, however, do continue in parts of Kashmir based on local assessment. As I mentioned, the overall policy continues to be relaxations and easing out, and we are further hopeful that once the full dress rehearsal for Independence Day being carried out in various districts of Jammu, Kashmir and Ladakh concludes, there will be further relaxations. Kaseng sensya jong ka Sikkim Democratic Front lani SDF negasngi kala penyesno ialah dia berkaseng Bharatiya Janata Party nagi khat laingut shipongut ki MLA jong ka SDF kala lej ban penyeso bat ka BJP khmat jong General Secretary kaseng Uram Madhav hanong ba Delhi. Abakran hakan negasngi unong lam barang ba jong ka SDF udoji sharing lepcha ulo ong ba ki kwa bantrei hapo ka jingalam jong umintirang ba du kari Narendra Modi naga benta ka jingkiu jong ka jela. Aka election syakayang rabar tauan badang shen kaseng SDF balalam da upawan chamling kala syarem no hadian apusan snem ka jing sensyar jong ka ha ka jela.
Ka komiti jong kayeng dorba tauan halo ka mariang ne kesngi kala rai ban plie biang ya ka Jawahar Novadaya Vidyalaya hamau plang ya ka ba lakhang khardep no shipor na ka daw ka jing bombiang ka rukom pentreikam ya ka sewage treatment plan ni STP. Habai kran ba kinong pathai khubor hadin ka jinglang jong ka komiti u shong knor jong ka ne ka komiti u bolong ru MLA jong ka mau plang iba SK Sun ila ong ba principal secretary jong katnat puli puthi ula le jingo dala die bat ula shem ba baro ki kendon balabu da ka pollution control board bat ka PHE na ka benta ka sewage treatment plan la but dien da ka school light no ka kendon halo ka jingete ban bu jingkhen man la usnem jong ka STP ka badon kam ban pentri kam no na mar ka school ka ladap pha ya ka jinglut jingsep shagi bo panya na ka benta ka jing ai jingbet kat badon kam visit inspection of the Jain School Mauplang, and on that day we found that the sewage treatment plan was not functioning and it was overflowing, and the black waters from the sewage treatment plant were discharged into the storm water drain, which ultimately lead into the reservoir of the Shillong water supply project. We have taken a decision that the school, which was on holiday then in June, should extend the holiday to the school children till such time the STP, the sewage treatment plant, is made functional. Ka Anti-Narcotic Task Force men hakasngi ublay kalayo kem na East KHASI District ekaway kalong kumie bad ukhna samla ki badai na Manipur. Hadian bagatnat kalayo ban kurup naki ya udrok heroin ubashong dor saw point san klor tingka. Ki pulet kile thu bala kem ya kine ki arngot naka boss kabadon ya registration number MN not saw P 1451 na maureng keneng ka badang 1 na Manipur. Ka SP ke East KHASI ikong Claudia Lingwa hinen kesngi ile thu aginong pathai khubor ba kajing shalan ya ki mar bean kala khamduna bat ya lam shakajing ki udor jong udrok. Akabaya day bat kania katnat pulet kalabu ya ka checkpoint hakeleng ki benta jong ka jela kenang banyak bet ya renti ka jing rakhe ka sengi lat lod ujak pal sing ubadai usop divisional police OCER ka sadar ubakhli ya ka anti narcotic task force ulaong ba ka jing shalan ya ki mar bean layo ban kurup na ka pla balabu ri ha ka jaka thep tiar jong ka boss ya ka ne ka bala shakem na tip kerteng da ka veinai them hokim. Addiction is that the child who consumes drug, the parents will not even be aware of it. Because at the first stage, the child is very docile, carrying of contraband. It is never that it will be one person's knowledge. It will be a lot of people involved. This is a huge amount of drug. Because it is understood that the source of this drug will never be Manipur. It cannot be the source. Kitnat pulut kila dep penkre ya kilat pahara na gebenta ke jeng rakhe ya ke skin light luoj bat katnat ke penti kena baya kini ke sengi an la ban rakhe da ke jeng kemen klem don kenu ke jeng penwet abakran ba kinong pathai khubor nen ke sengi ke SP jong ka East KHASI Hills ikong Claudia Lingwa la ong ban na kalyang ke pulut kin yai trei ban te lakam ya ki kam snio bat ban penjensur ya ke jeng pahara ha kini ke sengi ikong Claudia ila ong ba katnat pulut ke kwa ba ki brew kin don ya ke jeng sngo shngan ha ke sengi rakhe light luoj bat republic dia ila banrap bala perking bha ya ki bor pahara ban omdon kinu ki seng le no ki ba persang ban rung sha ka jala lemba ki khaput Already started conducting nakas. All police stations are conducting nakas. Traffic branches who also are on the road basically to check on traffic violation. We have shift their timing. You will see now all the traffic branches are working 11 o'clock to 12 to 12:30 at night. Nakas are being set up all around the city. We don't have fixed naka. We shift our nakas from here to there. All border areas have been, all police station in border areas coming towards Shillong. So, we want to make the people feel safe. That is the idea of every, police officer who is in the state. Tripura Prabu Prangut kilekno kibadai nagaseng NLFT ka balasya ken bean ka lawan pendam waj ha ambasa ka badon ha Dhakai district
Kini kiseng le no kelawan ban pendam Waj Ahmad Menteri Rangba ke Jala Tripura Biplab Kumar Deb bat sembut Menteri Rangba Jishnu Deb Barma. Le soya lightly ke sekolah yes ngotu jengmut apdeng ke NLFT ke Sorkar Tripura ba ke Sorkar Kemir. Kat kum kini ke sekolah ke seng NLFT kala menjur ban sange no ikam tambor bat ban but kat kum kariti sensyar jongkari. Mentapan ini pej ke jinglong jeman jeng sumeneng. Kajing shit jeng trek ke sumeneng hasilong kalong apusan point R degree Celsius sa kepomen step bat kat nyo point iwe degree Celsius sa kepo janmiet. Kajing sengam gau hau kalong kendai pau nakshis men step bat prapun rio nakshis janmiet. Kajing half slap kalong kat san point lai millimeters. Kasun beneng kandum loo asilong bat kijaka pemajan kandon ru kajing half slap bat kajing tiet upertan. Tidak itu kubor yang lapor nak sebekut juna ketup kubor jing mentaga janmiet hadu mencam pelashai kesengi haga juk kepo kebeli pi barot.